Normal ken yam ka nas yala kontin barwani lingwaseme jo banywa ya kel gwaseme report mashallah ka kuyut ka mashal ka me par call ati ga report michi tuok ka jo wanda na shalat ke je gorjeno baje nywa ya kel jen an confirm report but chala do te dol mi chado re wiki juba an wale shangaro ka pay baro ronki na dangro wi jandangre de bakel ban information me ban jilinkel men chalat ka kui par call re dul kana mo bi kon di ala linkos ma seno de jeling akan kon wetin ngai kon di ala no par call charo de le party de party de na mo shwale io in a position party no and party na money jen party mandana che chak ka konin tin pai we chakula do nene goga jeno dong par ko de la ramadan na man dong de shoot de jager la shoot kum spele ayo ke report da ne chala ne kenya okay shi kon dial ngajeno en par ko gwada me alo jena par de spele ayo ne won ngai ke ko ambassador no duno ke report pai bana me bakula nywa ga yekele before kana to gare dul kadam dole cha dole menen yin tur de nyal gwasmen tam tur ne nen kona me ya tur dul man wa cha dul kina ci ga dol ka dol dan kina dol gaje tene di cha woire and park call is one of them ngai kondiale park call a peace ambassador muluno de gen a part of peace agreement da ne cha right kiaram kel ka pada spela yo micha kam ranko ba mal ba jalat kam kir mi yat kene dak micha that was the agreement je dalade you know ka kor gode dan mecha dak micha chaje yen ti par kol che pel kam do dien jara kwan alayin tim chairman kay jene shung ka gwanga ka gwa dak micha right now chikon ngaji ne dial chi gariak ka mecha lat ko chagu jeno te ram de ro da larno jene bala kwer kas pelayo ka gwada ma char ka walti deputy de tetin deputy dag ma char jatin ewo ye natene that is agreement chagu jeno chi par ko cha je influence already cha influence kirmi yadi ke ne kon te ka spele maji tin kel ga kirmi yadi men me chala no limne anten me chi dial to chi ga tuok ngangum diale ko ne chi tuok ninji par kolon gwadamo yo ngod bako position ko je maintain no shunga gwa ka gwada kuma char chote ne te met kaje a chwana chwa ka woch ne te konte te kwara ka chwa ne ga chwa kala je ne kul nyu de no par kol che ngol laran nga laran da kram char ban ngode ano je ne te kel ka da kram char but pan ne char registration charge to registration ko on right ne tem me charge to je be jojo no par kol shi part of SPLA IO jen brar ke part de dodian remember this position par call ka pada ma char a peace ambassador so ene dol mo dol ka ki reply peace agreement ki e male dane cha tanya dak ma char ke 2018 e masino der tin ko part of that peace agreement do no chi par call chero de yor mo dodian me kana calculate gwano ba ja fek awale michi par kol che we gwadul kana me mlat kona mene te dol mo dol ka dola mo dol ka je enetin kon tintamal te pindien la 2018 peace agreement are dul kana mo mra kon ko kwiden tama joje no te kana ne te konte te gwa mala medan metan kamal kene te konte la organization te demal te pindien adol charge dol kadola mo adol 2018 peace agreement and that 2018 peace agreement mo ramanyam mala kwertin e dakten ma char kene jikko arate konte te kelke je me jagude chalka me par ko bala part of that meeting ba bate michi par kol ci chajra chala do michi par kol ci were dul ko mon walle mandan ko wang ya par kol jogono jin be jien gwadulga kijin that part of peace agreement kijiram kel kane
te konte cha mal cha je tan ko jin ti rode twany rar der am ti jeno ka par kol jene de ka pada spila yo ka jen te kayo ya da la tin mo gwa pan karam shit keno do ti dialat ka ko ngu ko ngot kiran be karwa da ka jode bad birar ka jom mo me cha ngaje ne dial par kol jero da chak par Michel ke in opposition party Michel IOP ajala chairman tamo andola dolke a reply peace agreement edan reconstituted joint monitoring e lakke dol di alko lakke ku mal ke 2018 peace agreement ya jojo nodi a par kol cha jogo ne RJ Mac gwada dol ke dolten eno jin jene gwadul ke ko jene we gwadul kana man ka dol mo a ku peace agreement e dan e cha tanya dakma cha kene kir ya jogo jene mat e reason di ende par kol dare jen ke jama andola mo kar J Maxton TR accent kone ti kene de kone tangamal right so right now ci par kol jen reason da kwai lingwat men joke par kol ke je ko kon dia tika ngatenu what is the reason behind ko ba par kol ba je juj par kol joke je ko jen ka kuma spelayo charo de le mutual ke ayo party senge che register ke je che declare no che laram kel kan ane ke de ne dakeng mo cha so kije mo cha chu cut off ke jen peace agreement da etem par kol ba ko tew de ba jal ke jale chele la part of SPLAIO the jene shalenga warga cha gor kuma SPLAIO ne wonene par kol she part of us la part of SPLAIO jen a political party ka jen a military organization ba ko te ke de but par kol tele je command tele ne ko command de la ro jene take power tele power so at this point I go jene jene free so right now ko already the par kol jero mo ka part Michel IO party then cha kan cha bila titina gwa malgame malat kuma so shanen tam ci par culture leli ci roda twanyrar ka jen that peace agreement e kula let ka kwide so na me mi ci roda laran tam rami mo ba lawo mo bitte kel ka kan bon kontin tin kwa mal kwa jelat united content kwa peace agreement kwa je monitor united content let ka kwi reply peace agreement so ne di ba la kurudin kane te konte de tin ka gwase dan so mi shi jin part of SPLAIO chaji bino an let ci par kol ci roda mat ka kum kirm yadi de den ba julet ka kujimi ba tele option ba let ka je ko is not part of that and kirm yadi kana je kware te tinono so jen dan ci to gana me ka jen dan lat ke ano ci roda lan chaji pose bani ane to wan eno ci par kol ci roda twairar and that is the report ana gore de nongia ngode tel tum wanti chana latten badu no ngai kondi ala mite ka mal me chalat ki te ka raj me cha dol ka kwi 2018 peace agreement ya ngaje no ti dialat ka jo dak me cha ko dak me char ajara me dane tan mal mo kene kirmi yadit en outcome no ne bi dak me char badil barar ko tel ko in kwar me balat ko ngai kondi ala en me lero re ka so sudan ka kwi mal dak me cha titin miditin ko jara medan e tan mal 2018 peace agreement so en ram mo me bene ko gwada ma cha ko je replace no tele long ko to dial cha ka document ki cha ka gor so par kol cha la do cha joy rara wala gwat that meeting mentar jey makten can access so ajeri podana go de nyaa konkel